dobrodošli hekleri u novi video Insomnia Hack kanala. Danas ćemo pričati o kripterima. Znači, šta su kripteri? Kripteri su program koji koriste hakeri da bi svoje viruse učinili nevidljivima ili da antivirus ne pronađe njihove viruse, znači trojanci ili neki drugi. Znači evo, sad sam već našao jednu sliku kako izgleda jedan kripter. Evo, znači tu ubacite svoj virus, neki trojanac, to te idete kript. Te se od kriptera znači ubacuje šifra u vaš virus, te on postane nevidljiv ili nema detekciju znači kod vašeg antivirusa. Sad zavisi koji antivirus koristite. Znači postoji dvije vrste antivirusa, znači runtime, scantime. Runtime kripter znači kada pokrećemo taj neki virus da antivirus ne pronađe. Scantime znači kada skeniramo ili prilikom paljenja znači da antivirus ne pronađe taj neki virus koji je haker napravio. Sada imamo znači dvije vrste detekcije, FUD i UD. Znači FUD detekcija znači kada nijedan antivirus ne pronalazi virus koji je znači kriptovan, a UD je kada neki virus pronalazi, na primjer kada neki antivirus, nalazi na primjer dva antivirusa 36, znači ima detekciju na tom virusu. Nadam se da ste shvatili to bilo u ovom kratkom videu. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, te lajkujte naravno našu Facebook stranicu. Uskoro će biti još neki novi videa i tako to. Za sad ovo